dek belo lalu dia dek kontek lalu sak sedang-sedang saja nggih jari sak biasa dengan mun apa lagu seorang manusia nggih seberembe-rembe kekuat mesti ni aran dek luput oleh salah dait lupa di mangkereng baca maratu sak baru niki kadang-kadang tunggak wal asri ujung-ujung tulak ojek kuatin wa zaitun lain tulak ya coba sila illal ladzina amanu wa aminus salihati wa tawasaw bil haq mulai anoni lagu ngone-ngone sama ilok lagu kaya bedua pre illal ladzina amanu wa aminus salihati falahum ajrun ghairu mamnun ini arah hasil diri jadikanlah hidup ini menjadi asik biar yang iri tetap berisik kuning salah sekek dengan sak buruk dit sak lebih buruk kenika lamun kanak bajang ingkar atau kanak bajang nika ya napiaran bejiga nggih memang buruk lagu sak lebih buruk ketika tuah nyanyut sayang bejiga kayu jati jari papan kayu bangkan jari puput pacu ngaji pacu sam Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tok encongok encer bejab salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'd. Sak dewek titiang hormati ta'zimi cintai sak dewek kasihi dane al-mukarram sanakda al-ustad Fajri SPD MMM nggih muduika nih kembik nangkan telu kali MM nano saham nggih nggih singkatnya hadirin dan hadirat jamaah majlis taklim pengajian sore ulil albab atau ulul albab atau ulil albab ya ulil albab moga-mogi tiang belum sarang sami niki tetap tepai sehat nggih ya udah arak kenami pertama ndawaga tiang belum sarang sami ucapan rasa syukur kehadirat Allah Ta'ala alhamdulillah masih bepaica tipak tiang belum sarang sami nikmat sehat nikmat sempat nikmat kesadaran sehingga tiang pelunggu sarang sami niki tepaice kepanggih mencunduk bedait bermuajahah di salah seki atau ciri-ciri dari taman surga. Alhamdulillahirabbil. Sak kedua malih dawak sarang-sarang ucapan selawat serta salam maring disiden Nabi tiang pelungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inggih ampura juluk niki senendan mantiangnya mulai mudzakarah sakit sang tumbe-tumbe dan sak kadu imamah marak niki. Nggih baru dang gatiu lek nike lek ai mual ai bung bengak nggih acara haul gurun tiang pelungguh dek tuah bai bersalin salin nggih eski wala nyang tebebedak bepupur dang baru nggih adik saya mones kedik nggih mula aja nenten nara angen ati rasa dengan ngadu jang semal nggih jang semal sing sadik malaku je endah ye jadi sarah sebah nggih dait inggih namangkin tiang pelunggu sarang sami jamaah ina amak tiang rahimakumullah tiang pelunggu sarang sami tepai ce bedait kance bulan nabi nikah lek murid bulan nabi bedait makin aneh bulan 17 bahasa bulan nabi Rabiul Awal sanika Rabiul Awal okay. Nabi peristiwa Rabiul Awal tunas Nabi saat terjadi di bulan Rabiul Awal Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad? Nabi banin dek ngaku ji Nabi. Sampun dekarya ini sunnah. Nah niki jadi pertanyaan maring tiang pelungguh. Okay. Memang terjadi sak manusia secara kasar nampura li akhir zaman makin niki adalah umat di sidana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Lagu terkadang jari pengaku-ngakuan. Aku di. Nggih. Sami mar anta misal temanikan misal si sanak dan iki suruh isi amplop arak misal tabi tang cabut segedi misal arak contoh marak sanike lek haul kan arak nama alamat nggih nika ini endengan nggih mudahan lagu nanti arak terjadi di niki ndek semen sebut nama nggih ndek semen sebut nama akhir mungkin diisi nabi hamba Allah uni hamba Allah apakah sebatas sebutan doang kena di hamba Allah atau tulak marak sak baru sebutan doang jari ngaku jari umat Nabi Muhammad nggih lagu seke-seke kena ndek iling-ilingan diri nggih apakah tingat-tingatan diri dah pendek mati golek njek Nabi Muhammad lebih-lebih Allah taala nggih sangka lemak nggih lemak muduikan lemak pira ini lemak ngode akhir le jero kiamat nggih arak pitu manusia sak mau naungan Allah taala dait sak waktu ni ke nenten narak bani berbeng naungan kecuali Allah taala nggih sab'atu nafarin yudhilluhumullah nggih
tahta dhilli arsyihi yauma la dhillu illa dhilluh. Arak pituk manusia yang mau naungan Allah Ta'ala lemak di akhirat atau di jero kiamat, atau yang mau pertolongan oleh di sisi Allah Ta'ala lek waktu nikah nenten arak bani ya berbeng pertolongan. Nggih. Saya seneng. Saya jamaah bini. Anu teduk. Demi ketuaan saya milih mau PKH. Jelap lalu. Nggih. Sak pertama yang mau naungan Allah Ta'ala lemak adalah imamun adilun, pemimpin adil. Lagu niki bukan berbicara sebatas pemimpin lek pemerintahan doang niki. Lebih-lebih tiang pelungguh tahun kena pimpin diri, tahun terkena pimpin keluarga, tahun terkena pimpin masyarakat. Okay. Jarin ibda binapsik adik temulai oleh diri ente pribadi sampai arak laik nggih mele rubah dunia langsung nggih mele rubah dunia langsung muka panas ni. Kemudian atau di luar di luar ya. Pastilah. Bengkah hambaru meh ila doang. Pemimpin adil sampai lai arak sikit dengan melil rubah dunia langsung nggih. Ngonek ngelidung lito late belau budaya masalah lain pantun baru ngelidung rasa lain dek entau rubah dunia mele rubah negara kareng Malik kan berusaha ya rubah negara ngelidung dek entau entu nojok gubernur provinsi ngelidung dek embau Malik sampai ojo kabupaten melidung Malik dek embau lek kabupaten kah kabupaten terus kecamatan desa dek embau keluarga dek embau yang po mikir isilah lagu marak bahasa tu nyanggi lagu gaya ni kejat tok mikir yang mulai oleh awak kemesak niki coba kuwi kemulai oleh awak kemesak inya demen dua jelo sak kena menemu langsung siara lek musigit marak bahasa nyanggi bahasa napiaran lek masjid wah ndak bilin dunia ya ampuk tiang pelungguh makin temulai dawak sarang-sarang ibda binapsik oleh diri tiang pelungguh pribadi mesa kena maratur baru niki sanakda MMA nggih adik terpekena nawaitu adik terpekena niat berharap jaga permisalah jaga kinayah jaga ni wah manusia ni embakah tu ni terus apa nyeng-nyeng tu bercekecek jadi jamaah bini nggih nah niki adik terubah diri adik tahu gamak pimpin diri berembai kena tentang pimpin diri adik inggu mana gamak adik makanan roh kencang makanan zohir adik pada enten besuh secara kasar ya ampun bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sesampun tiang pelungguh temanikan ya bertakwa ke wahai umat manik Nabi hai cuma kunta embembe pun tak tahu ya ampun beliau nyambut terus kena ada iringi gama pegawaian sak gawe dosa atau pegawaian sak gawe lenge isi pegawaian solah nah niki kena dia niki lagu kendek sampunan jamaah bini niki nggih manika ada tersuruh di selaki solang rumun aneh ingat kebasan unin anak tuan sawi adik kiringi pegawaian lengin teng sak ngrumun seni isi pegawaian solah mun nyerak baca istighfar malik lagu nyempata ula nggih jarin denarak kena bukan ini narak kena kurang afdol dan sa istighfar ada terus istighfar astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim lebih ya ta'amalan astaghfirullahaladzim li abi wa ummi wa ustadi astaghfirullah Al-azim li abi wa ummi wa ustadi astaghfirullah Al-azim li abi wa ummi wa ustadi. Lagu ini untuk bareh bila lalu nanti cukup astaghfirullahaladzim selesai okay. Nabi malih lamun dia istighfar sak demen suhan sembahyang dekadu angkat nikah lek balik senenten mantang mulai ngaji buka kita tang pesila in amak semetun jari sage tarak jaga oleh onek kelemak jaga arak jaga enten gawe sak kelengian jaga yang pok tiang ira kena astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nah, yang pok terombok isi istighfar sak baru niki mudawikan nabi arti sak baru li abi wa ummi wa ustadi nggih ya niki cukup niki lamun tende nak ketimbang dek penok-penok doang wirid amalah lagu sikit-sikit nek mau tegawe susah masih nggih. Jari lamun tuah mulai lihat beririm tiang pelunggu pribadi insyaallah ke depan ande pimpin keluarga nggih terpimpin masyarakat negara terus insyaallah barokah dit pulih insyaallah niki lagu terkadang lagu iya searah netizen wah makin maha benar mautur pertama nggih niki doang dan sarang-sarang ngaji masih arak nggih kelengian dengan doang si numpet si tuan tiak nuni la ilaha illallah au bane nggih lagu teduk kami tiang cara ngeraos-raos wah tepen naluk kentok jari enggak lain petulak iya jari guguran dosen tiang pelunggu alhamdulillah lagu iya wasilah searan jari manusiawi malik ketimbal sayang no. Sangka inti marak meniki ya dan tangaturin batur-batur bajang nikah lebale jadikanlah hidup ini menjadi asik biar yang iri tetap berisik kuning nggih anu banyak macam tahu nggih napi habar pertama baru pemimpin adil niki jelas jelas imun niki bentah temen imunah jelas ja nggih dari sak kedua saya mau pertolongan naungan Allah taala lema adalah wasyabbun nasya'a fi ibadatillahi taala nggih dengan bajang baik laki maupun bini nggih sak tekun taat ibadah golek njok di sida Allah taala niki sangka ia ampun dalam kitab Nasuhul Ibad
sak tertulis isi Syekh Nawawi Al-Bantani nggih. Salah sekek dengan sak buruk det sak lebih buruk kenika lamun kanak bajang ingkar atau kanak bajang nika ya napiaran bejiga nggih memang buruk. Lagu sak lebih buruk ketika tuah nyanyut sayang bejiga nggih. Nah niki aja masalah. Lagu mudah-mudahan tiang pelungguh sahadir niki adik nara gamak dikecamputuh hati rasa adik berkurang gawe maksiat kalau injak Allah Ta'ala nggih. Nah ya nika ya sak tekun dengan kanak bajang baik nina maupun mama sak tekun ibadah kolek njok Allah Subhanahu wa Ta'ala nggih. Nah ya salah sikit dengan atau hamba Allah Ta'ala sak ya mau naungan lemak lek jelo kiamat suahan sak nenten narak dengan ya berbeng pertolongan nggih. Dait entan tiang pelungguh ya taat sami jamaah nggih lebih-lebih batur-batur tiang sak bajang kembang mau kena batur bajang masih bajang ya dah nggih. Bahasa le salah sikit Imam Ghazali dalam kitab beliau orang Bidayatul Hidayah nggih. Wa'lam anna al-'abda fi haqqi dinihi ala salasi darajat nggih. Ada pada ketao ada pada wika nggih arak telu tingkatan bagi dengan sak nabi taat li harapan Allah Ta'ala. Sak pertama embeya imma salimun nggih dengan sak salim dengan sak selamat niki kena nggih. Lagu embe kena dengan sak selamat atau dengan sak salim wa huwal muqtasiru ala ada'il faraidi wa tarkil ma'asi dengan sak enggak munggawe sak pardu doa munggawe det mumbilin maksiat niki jadi enggak ada munggawe sak pardu doa ngandin sembahyang 5 waktu enggak wah nggawe den cara rombok isi ba'diyah qobliyah niki. Lagu niki ajuk lain ternyererong segedi lek masalah sembahyang nafilah lek sembahyang rawatib lek sembahyang ba'diyah qobliyah niki terkadang arak kekeliruan lagu niki lek nyanggi lek balik mudah-mudahan sak nenten arak lek diriki ja nggih. Nika arak sak muakkad dit arak sak ghairu muakkad. Lamun sak muakkad nika ja iya sak girang karyani di sedia nabi. Contoh mara enten qobliyah napi orang qobliyah subuh napi kena qobliyah subuh 2 rakaat sedek mansu subuh niki lamun ya timbang-timbang nggih sak 2 rakaat saged sampun pirengin niki 2 rakaat sedek man subuh lebih solah dunia lantung isi nggih. Sambing kena nisi tuan 2 rakaat lagu tiang pelungguh kadang-kadang sak mut cek niki dah mut para rezeki nggih nenten tuah senenten man subuh atau qobliyah subuh isi dunia kan isi masih solahan sak 2 rakaat senenten man subuh nggih mana-mana niki. Lagu pira untuk waktu qobliyah arak kelirunya kentarhi muntabak ke takbir qobliyah do mula sademinah tama waktu untuk sembahyang qobliyah ini mula langsung tebak demin tarhi mula langsung tama masjid tebak kingki langsung takbir qobliyah ini nek baik kena qobliyah nggih. Nah niki dari sak selanjut ba'diyah isya. Nah niki jarang masih gawe padahal niki ya mungkaryani si nabi nak niki terkadang qobliyah doa mu gawe
ba'diyah di cara gawe jaga mangkin tang abese lamun subuh arak ba'diyah napa qobliyah doang arak tiang qobliyah doang lamun zuhur asar aneh qobliyah ba'diyah nggak ada ba'diyah oh nggih terus napi malih maghrib isya lamun Jumat pira kali seminggu oh kena jak 2 kali gaen dijujuk selebung menu jak lema nggih nah iya niki lagu sak selampu niki sak 5 waktu niki sami jamaah arak mar'atu tahap pertama baru arak sak muakkad kence ghairu muakkad sak muakkad niki ya sak girang karyanin si Nabi baik kenyeke lek gedeng dalam arti lek masjid maupun lek napi ada di Madinah inti maupun ketika beliau nyeke dalam perjalanan niki nggih nah iya nika nah terus ya sak pertama masalah lamun dengan sak termasuk salimun dengan sak selamat nggih dait sak kedua nggih bahasan Imam Ghazali adalah awrabihun dengan sak robih ini parah mbaya wa huwal mutawwi'u bil qurbat wan nawafil nggih dengan sak gawe sak wajib dait mungkaryanin atau menggawe sak sunnah nggih jarin demen selesai sembahyang hak fardu menggawe malik atau mulaksanayan searan qobliyah ba'diyah atau sembahyang hajat atau sembahyang duha piran tahun tegawe jam siwa ya ondek tengah malam ya oh nggih sampai bengkah sembahyang duha oh sedeman zuhur nah nika lek semersen dan mantan sembahyang zuhur nggih arak kesunahan temalih di sida Nabi tanjuran te tinduk tedem pirem pedem nggih kailulah ndek kailulah nggih nenten kailulah nggih tinduk senenten manzo zuhur lagu enggak anda mumpirangin senenten manzohor mun tinduk di mingkah subuh akbar dah kena sedik manzohor anak tua dek nia prot nggih pokon inti senenten man arak sejam senenten manzohor ya sunah jari napi ya jari beng tengase atau ya jari semangat tengase mentanggi ketika dia anjengan sembayang tahajud niki nggih arak anggiran sembahyang tahajud lek triki piran waktu sembahyang tahajud aneh jam 2 bahasa nggih lamun sembahyang witir piran enggak sisa nggih jarin tahajud niki tam perjelas mungkin sampun pireng ini masih tahajud niki perlu tiak tinduk apa itu begadang tak anjuran tinduk dalam arti telang pendengah telang penyeriuk kendek pendengah doang masih buntek-buntek marah nih ke lebaran dek cara pirem tuan gerak de lagu ini pada no kena nah jari marah-marah hal marah niki yampuk te demen temen tanggi yampuk dan jangan searan sembahyang tahajud nah lamu witir ja niki inggas isa lagu arak masih jamaah samumparan witir senin nek bulan puasa doa ile doang dak menu mele langsung Isra Mi'raj terus nggih
Pira rakaat sunahan sembahyang witir? Yang paling maksimal sholat rakaat. Nah niki enten tegawe enten kerjakan bau sak telu niki sekek salam 2 kali tasyahud atau 2 kali tahiyat mar ente maghrib. Bau sekek tahiyat sekek salam. Bau terpisah masih sak marak biasa lamun tarawih bulan puasa. Nggih. Nggih. Tarawih pirang tegawe? Sangka iya salah sikit keutamaan niki bulan Ramadan salemak mudah-mudahan tiang pelungguh terpedait. Salah sikit kelebihan iya tok enggak naran searan sembahyang tarawih. Nggih. Coba ada ketua nih tuang guru di dunia seni. Tunasin. Melin tarawih bulan seni tuang guru mula langsung pelak-bak terus. Nggih. Nah iya salah sikit kelebihan niki. Nah lamu witir tetap bilang malam. Nah lagu endah malik arak ensak napi diembani sembahyang witir di min selesai tarawih lema. Nah dudek mana ki witir dek mau cuma tahajud tu nih. Niki lamu witir tutup memang sebatas anjuran bukan kewajiban. Sangka lamun sampun tiak karyani sembahyang witir mut mele misal sembahyang tahajud bau masih dan terjadi kewajiban. Lalu kadang-kadang ya si nasak imam lau kena dia terkangguk jadi imam terus demi witir jangan dek turut kuni. Nggih. Nah niki hal-hal sak marak meniki kendik tepiak jadi seolah-olah piak jadi provokator. Jadi tukang kompor-kompor. Ya tak lain angen. Nah niki. Dari sak ketelu bahasan Imam Ghazali. Nah niki kita sak perlu wanti-wanti. Nggih. Aurokhisun, nggih, mbaya wajib ndek enggawe, apalagi sak sunnah. Sangka iya ampun bahasa Imam Ghazali seolah-olah sak telu niki marah ibarat dengan sak buka usaha berdagang. Sak pertama nyelaku sampai tulak modal bebati niki. Nah ya sak teparan aran golongan robihun. Dengan sak gawe wajib det mung gawe sunnah. Dait sak kedua sekewala mau nyaur misal pedagang niki nggih ndek mau bati nah niki dengan sak gawe wajib doang ya para naran salimun dengan sak selamat. Nah kendek bae bahasa Imam Ghazali jari manusia sak pedagang sak telu nomor telu rohisun nggih wajib deng gawe pinak dosa je ini. Nah niki ya enten tegolongan dengan sak taat ini bilu-bilu lalu nggih. Dek lanjut malik sak baru niki dengan sak mau naungan lemak nggih sak nomor pira jariin on telu bahasa nggih telu nak kena jariin. Wa rajulun zakarallahu khalian manusia saingat kau lenjak Allah Ta'ala ketika mesak-mesak hening dek narak saya pun juga nggih ya tu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Terkadang tiang pelungguh makin dia mempenok kanca tu doang kalau nek awet-awet kita sebeh niki dah mempenok kanca ya tu zikir juk nenek ane mum mesak enjak. Nah niki ya mpok baru manik disediakan Nabi ada pada bertakwa wahai umat mbembe pun tahu baik dalam keadaan rame maupun keadaan sepi baik ketika nejari dengan miskin maupun jari dengan sugih baiknya karena sedih maupun bahagia tetap bertakwa tetap beriman kole injak Allah Ta'ala niki nggih. Daisa selanjut warajulun qalbuhu ma'allakul bil masajid manusia sak bergantung ati rasa nojok masjid. Dalam arti kata orang yang seperti ini adalah orang yang memakmurkan masjid. Kendek yang tahu bangun doang lagu tisik diencar
kadang-kadang marbot marenya ngebang mutu balik lilin ulik sembayang niki nggih sampai lahir wah tiang jok nike lek Pulau Madura nggih ketika tiang masih nuntut lek drike lek Malang Jawa Timur. Nah iya atau tambah telah sembahyang subuh nggih sembahyang subuh si ngone baca malam-malam baca istighfar mode ngone-ngone mungkamat nggih gupuh tiang demakai wudu mode encara no seriuk si imam senu selung-ulung luruskan sapu nih padahal mesa ben dan lurusan sapu subhan ya kerandingan jaga winangan lagu mati muakhir sing sak lamun mesa diarak kancen jadi makmum jarin adik berapatah antara imam sekiwaleng kendek lurus tumit kancai imam tentu serpak nia langsung jadi imam pokok memborongan wah nia jari ngebang nia baca istighfar nia jari qomat nia jadi imam nggih nyelegak nia doang mesak ngip pahala ngonek-ngonek aja nggih mau terus demen assalamualaikum wirid zikir putih yang kedua yuk embe jamaah niki sikit suat sampainya ketuduk sembahyang subuh nanti narak apakah subuh doang atau ni berisi masjid belik niki masjid belik apakah dek narak tindakan lek ketua RT RW ya gerakan jamaah aku ketua RT dadi nih gelelik ya nggih badek kini ya masyarakat enak mesa nggih nah iya niki mujlo Jumat perasa-rasa aja ing kiamat dia sak menu mesa nah dia yang bercerita sekedik nggih kanggo ndang bercerita sekedik dah arak-arak 2 jam saya ngak lemak lek dalam sikit bayan sikit penjelasan jelu kiamat niki yang terjadi lek jelu Jumat nggih lek waktu subuh jarin dengan satepai hidayah petunjuk si Allah taala ya gawe sembahyang subuh tepengasa niki sikit jamaah lagu menunteng ngebang baca istighfar ngone dek narak bayruan saya mau sembahyang jul pertama sembahyang lagu demena selesai sembahyang baca wirid segala macam masih doang peteng dek narak ruwone hujan nang kembe masih peteng ya segera salah jam nguning sekit malik ngebang subuh nggih malik ngebang subuh malik sembahyang subuh lagu masih doang peteng dindang nggih nyaka di dalam riwayat nikah ini kepitu kali sembahyang subuh masih doang peteng ya ampun sadar kiamat engkah sak seling kampung ngemes darah napi aran air mata si nangis karing darah si nangis si embes remin darah nah terus ulik lalu duduk semetun jari sak masih pirem masih tedem masih mensari lagu ndek makan batik lepas ndek embau terduduk niki nah ngonek laun ya ampun terus sugun sangka kala trompet budu parah nek marak trompet sak pret niki dijuan niki lek sirurung yenya nuni malaikat nenten nabi uni la ilaha illallah yuning kalimat ndek marak suran tiang ja nah iya tu si ampun tiwu jelu oleh abba niki nah jari napi jari pesen niki kedung dek neman tiwu jelu oleh abba mudah wak sarang-sarang krisak niat krisak cara ente irup adik sak urip niku urup bahasa Sunan Kalijaga adik irup senu bermanfaat bercahaya nyala berbeng manfaat baik jok mesak maupun jok dengan lain yang buat temanikan si Rasulullah khairun nasi anfa'uhum linnas
adik tahu-tahu bermanfaat kepada manusia. Dene kita ruang golongan, kita ruang organisasi, suku, warna kulit, nggih, status, nggih. Wah jaga menu-menu. Pokok nintin tiang pelungguh temanikan adik tahu bermanfaat ojok pada manusia. Nenten wah memanik nabi ya engkah khairul islam le nabi orang le Islam doa. Niki. Lagu kendek mu ya mu suruh jadi bermanfaat. Ni abi dengan kafir suruh jadi imam ini bayar losah. Nggih. Marak ni ke cerita ni ke lek balik. Salah si maknai. Si maknai dalam arti seafdol dengan baru nulik haji ampura nggih. Ia suruh jadi imam. Mu kebetulan seninan berjulu lalu haji jarin TKW oleh Arab Saudi. Mulai ulik kan orang tak haji. Tentu niki lagu ditang sebut tak ulik dengan senu. Batur tiang mesa. Lagu ia searan dua sama menggedo seninan tolek. Nggih. Yok londo niki. Aneh be kamu hari tuan jadi imam ya mau pengajian lain. Ni mun suruh seninan jadi imam. Kan seabdol lamun dengan ulik haji ya suruh jadi imam langsung. Untung dia suruh jadi imam Jumat dah sekalian. Nggih. Ya ni sah bae semeton nang kena. Oh ndek sah katu. Sangka kamu jadi nang kena. Sing sak enggak mau tengah. Lah sing andek cara sak mamun doang baru nyocok. Lamun sak ni nanti manjeri ampura, ti manjeri hajah. Ndek bau jadi imam. Lagu ojok dengan sama namamu. Lamun paden tenina je kanggo. Nggih, mangkin tiang rurutan mangkin. Sak tok mbe tok kanggo mak makmum atau jadi imam. Lamun mama pada mama kanggo. Mama nina berimam jok mama kanggo. Nina berimam ojok bantung kanggo. Niki. Nina pada nina kanggo. Sandek kanggo mbe mama berimam ojok nina niki atau nina berimam ojok bantung berimam ojok nina niki atau bantung suara bantung deng kanggu bantung muduikan bantu nenek boris keno de munus kene banci sila benco niki deng kanggu pada benco ditampura endah batur baja hak pacu lalu misa lumbar santi je ganca napi orang beraya atau bahasa Jawa gendaan nggih en sembahyang asar mun nirak berjamaah mun makan jendua haram niki harus ganca telu baik nina dua atau mama dua san menapi alasan mazhab Syafi'i kendek timbul fitnah niki mungkin dek tasal bait padilah berjamaah doang niki lagu sak bajang niki nggih ila mun kerja selaki je kanggu ya lebih solah niki yang buat ketahun jadi tahun apa ndik ngaji selaki anda kah bareh mu burat-urat nek bengan untuk baca ayat wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum wala antum ini dutu lakum dinukum sampai ngerintelah nggih arak cerita niki kanggo tambah cerita malik lah ni tiang dah niki nenten tengah minak ketika tiang kakak ayen lah niki masih di kota Malang nggih Jawa Timur arak batur sekitar 7 tahunan mondok kan niki 7 tahun den sekedik masalah kitab lantung-lantung lendo munapal titik koma lebih napal masalah kitab lagu sing sak tumben tersuruh jadi imam traweh mau kebetulan nika bulan Ramadan alias bulan puasa aran jalan kakak tapi aran kana kakak niat suruh jadi imam, niat suruh jadi pokok segala macam. Nggih, pasti yang sedikit. Mau akhirnya dia jadi imam.
Lagu searan dengan tim hampir tahun mondok di ngonek-ngonek lagu dek tumbe praktek nggih tumbe jadi imam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tulak wali doang kuli alul kafirun nikah lakum dinukum sampai hadin tersebut wala antum wala ana mennu ngonek-ngonek bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar ni nggih kanggo sama anak Tuhan kanggo pokok nganjeng seki ayat ya ketimbang tek salah niki Malik berdoa nggih lagu mulan ya saran nggrogi sila dengan leger tumbe aran jale nike timak berembe-rembe kebelik enten jadi tuang guru lagu lamun mun hargai pacu kanak berajah nggih kadang-kadang dik mar enten sale maaf sale darah lain kadang-kadang arono tai penek kamu kembe kamu noak le julung kuning kadang-kadang ampura bukan masalah umur niki nggih tok sik lain di bawah ndik tok si ilmu njak ya wah keruah niki meh nontuk niki nah ya napas dia berdoa Malik mula Nabi ya nuni berdoa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar lagu saran dengan gupuh mugrogi Allahumma inna a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith suni doa tema jeding lain ya ya lagu saran dengan awam kanjeng amin dengan niki tiang jarum dan kukuk payu nggih ya temu jeding ngene nah niki lamun tendek wah biasa napi malih lamun jadi imam ya berat jadi imam nggih mudah parane mai demen mau nyan lagu teh bagus je lagu pasti lupa nika ya mbok tanjura lamun jadi imam lebih marak daerah arak cerita ni kele balik di entah kena wilayah dendek embelu lalu dendek kontek lalu sak sedang saja nggih jari sak biasa dengan mun apa lagu searah manusia nggih seberembe-rembe kekuat mesti ni aran dek luput oleh salah dait lupa timang kereng baca mar atur sak baru niki kadang-kadang tunggak wal asri ujung-ujung tulak ojek watin wa zaitun lain tulak ya coba sila illal ladzina amanu wa aminus salihati wa tawasau bil haq mula ya nuni lagu ngonek-ngonek sama ilok lagu kaya bedua pret illal ladzina amanu wa aminus salihati wa illal ladzina amanu wa aminus salihati falahum ajrun ghairu mamnun ini nara hasian diri atau kadang-kadang alif lam mim jari ayat selung-gelung kena walladzina yu'minu nggih angka kurang-kurang situ gatian ieu berah niki nggih apalagi lamun tiang paling leger tang lamun lek murid tang jadi arak guru tang milu la ilaha illallah apalagi lamun arak dek jamaah bini arak cewek sak la ilaha illallah wah dek tahu nggih ya sak deparan aram belah tipah belah galeng dek kisah lamun dek bareng Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal bulladi turja syafah Ya Rabbi bil Mustafa balligh
Lanjut niki nggih. Daya selanjut niki warajulun tasaddaqa bi sadaqatin, dengan sak bersedekah secara sembunyi-sembunyi, teduk-teduk enten bersedekah niki. Ndik srini hiak selfie, ndik niat srini hiak tepos, pokok enggak nia kanca Allah Taala doang sak wikan titik wah nggih. Lagu kadang-kadang iya wah silap seara mangkin nggih. Alhamdulillah aku telah bersedekah uning. Ya niki. Jari enggak uni wayan nggih. Saking rahasian sedekah niki aroh-aroh iman atau napiaran iman sak kiri niki ndek ketahuan dan iman sak kanan berbeng sedekah niki. Aku berembe ya tentang aku ndek nima kanak tua lalu dengan gubuk ketahuan ni pada kena noh nggih. Terus selanjut niki adalah warajulun tahabba fillah, dengan saling tunah kangen gara-gara enggak memboyak ridhan Allah Ta'ala niki. Nenten arak kena, nenten arak sebab nggih. Nenten arak sebab yang pun suruh isi ulama di dalam kitab Risalatul Muawwanah bil hubbi fillah wal bughdi fillahi fa innahu min awsaqi ural imam nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalul a'malil hubbu fillah wal bughdu fillahi ta'ala. Adik tetiang pelungguh niki sering tunah kangen ojok pada manusia nggih. Adik Nabi cinta karena Allah, benci karena Allah niki. Nenten ara kerna nego tiang pelungguhan sugihan coba dadahan dia nggih. Arak kerna niki bukan karena ya boyar dan Allah Ta'ala. Yuk kembali baik mik sini nggih. Yang pembanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali al-hubbu fillah wal bughdu fillahi ta'ala. Sebaik-baik amal senu adalah perbuatan cinta karena Allah, dait meri karena Allah Ta'ala nggih. Lagu niki kadang-kadang ya malik wa ibsada zatil baini bin namimah wal ghibah nggih. Kendek baik pada seling pelengek, seling rusakan, isi nabi, isi ghibah, isi namimah niki. Ya kadang-kadang malik searan dengan gawe namimah niki la yadkhulul jannah nggih. Ndek nek dama surga niki, ndek nek dama surga. Malik bahasa Rasulullah abghadukum ila Allah Ta'ala al-masya'una bainal ahibbah bin namimah al-mufarriqu bainal ikhwan nggih. Ndek nek dama paling terbenci si Rasulullah si Allah Ta'ala nggih adalah saya li antara kamu pada sak girang penuh enten namimah, girang seadu belon babatur nggih, macam lain sembar cerita wah kena menik ni padahal ni wah ngeraos dengar wah kena menik menu doang ya namimah ia paling terbenci niki. Nah niki je pancing neraka tiba berdayak pancing neraka. Lagu besak apakah jarin arak berdayak pancing surga anak tuan arak misal arak dengan dek sering kewak dek sering sapa namun terberdayak oh meni-meni ni kena semato ni tolek laut melet keberat kancani padahal dia ni wah ngeraus niki. Nah jari niki pakor-akor sematon jari lagu ni jangan adokan dengan besi ya nggih. Nah iya niki
Malik sak terakhir adalah dengan sak ampura dengan batur bajang sak tenak berzina lagu nyerak petulakan diri. Inni akhafullahu ta'ala, takut dek kebaning aku takut dek Allah Ta'ala niki ya sak pitu niki insyaallah ya mau naungan atau pertolongan Allah Ta'ala lemak le akhirat dalam arti dek narak pertolongan lain kecuali si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salam ala Yasin Habibillah. Kembang Jepun baru beli benang di penjahitan tetunas ampun beli kedung uwa salah entan. Salatullah salamullah ala salatullah mullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salam Rasulillah. Salatullah salam ala Yasin Habibillah. Kayu jati jari papan kayu bangkal jari pupur pacu ngaji pacu sam jari bakal le dalam kubur apa kando mangan tengari beli paku beragi bawang apa tanduk jari umat Nabi pacu ngaji pacu sambah yang sholat salamullah
Rasulillah salamullah ala sarang-sarang nunas maring disedi Allah Ta'ala moga-mogi tiang pelunggu sehadir di kesempatan niki tepai ce manusia atau hamba Allah Ta'ala sak mau syafa'atul kubra maupun syafa'atul uzma dait adik temau baik jadi golongan dengan sak mau naungan atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala lema le akhirat. Ala hazin niyah al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir wantah niki julu yang tah dia ngatur yang ngiring moga-mogi bermanfaat dan barokah nggih kurang lebih mohon maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.